Beshunje ke ditaba tša leleme la Sepedi tša SABC 2 go tšwa ka Studio 10 Auckland Park, Johannesburg. Dihlago tša tšona ke tše. You are the fabric of our nation. You are the glue that keeps our nation together. Mopresidente Cyril Ramaphosa o re naga e swanetše go aga ekonomi yeo e tiilego go matlafatša basadi. Bešung Thobela ke lebeseng ka dimeng go meketla thušana le mofetoledi wa polelo ya diatla Kgaetšedi Mpho Teme. Mopresidente Cyril Ramaphosa o re naga e swanela ke go aga ekonomi yeo e tiilego ka maikemišetšo a go matlafatša basadi ba Afrika Borwa. O be a bolela seo moketekong wa bosetšhaba wa letšatši la basadi o bo go swaretšwe ka lepatlelong la Nkuankua ka Tzaneen provinseng ya Limpopo. Šedi ya lenyaga e be e le go godišeng basadi bao ba tšeago karolo boetapeleng le kgolong ya ekonomi. On this day we say Malibongwe igama lamakhosikazi. Mopresidente Cyril Ramaphosa o hlomphile letšatši la basadi ka profenseng ya Limpopo. Polelo ya gagwe e beile šedi e kgolo go matlafatšo ya basadi le go aga ekonomi yeo e tiilego ya akaretšago badudi ka moka ba Afrika Borwa. O re ye ke tsela ya maleba e ka tšweletšago dienywa tše kaone tša ekonomi ya naga. The empowerment of women will contribute to sustainable development. It will contribute to inclusive growth and the cultivation of resilient economies. Mopresidente o gateletše gore ga a sa nyaka go bona basadi mešomong ya maemo a fase. We do not want to see our women playing menial roles. We do not want the women of our country continuing to play roles of being cleaners, of being house servants. We want the women of our country to rise, to play key and pivotal roles in the economy of our country. Mopresidente Ramaphosa o boletše gape gore le ge go na le kholofelo ya bokamoso bjo bo botse, o dumela gore go sa dutše go na le mapheko ao e le go tlhoba boroko bjalo ka dikgaruru tša bong. Moetapele wa EFF Julius Malema o retile basadi ba go feta 2020 go tšwa merafong ka moka le ditšo tšeo di fapafapanego bao ba ile go ba gwantela ka Union Buildings go la Pretoria ngwageng wa 1956. Malema o sotše dikhamphani tša moepo tšeo di tšwelago pele go ipshina ka go rafa mola ka go le lengwe di hlokomologile dikgahlego, ditokelo le maemo a lephelo la badudi. Malema o ba bolela se nakong ya moketeko wa letšatši le basadi ka Secunda provinseng ya Mpumalanga. We must make sure that we protect our women in every space we occupy. Women get raped at church, women get raped at school, women get raped at workplaces, get raped at social places, and they do not rape themselves. They are raped by men. Men have to stand up, and by standing up, you don't have to do anything. Just stop raping women. Rape will stop in South Africa. Maloko a Marikana Women Empowerment a re bontši ke bjo bo swanelago ke go dirwa go kaonafatša maemo ao basadi ba ka Marikana kgauswi le Rustenburg ka North West ba sa itemogela go ona. Ba re ge lehono go gopola letšatši la strike sa go tuma ka bašomi ba moepo wa Lawn Min ka Marikana. Seo se thomilego ka lona letšatši le ngwageng wa 2012. Letšatši le tšwela pele go ba segopotšo sa gore basadi ba sa tšwela pele go itemogela dihlotlo ka lekaleng la meepo. Lehuma le botlhokatiro ke dingwe tsa dikgwetlho tse dikgolo mo baaging bano, segolo bogolo bomme bao ba kgaratlhelang go bona ditšhono tsa tiro. Since ka strike se le sa 2012 bomme ba bantsi ba latlhegetswe ke bontate le nou yana Marikana e seng ke be change. Since ka 2012 ga go change nix, bona fela gore re nna mo gontseng yang ditsela di sweretse ga gona sepe-sepe se se siameng. Baagi ba re ba tshwenyegile ka bosenyi le kgethollo ya letso. Mo Marikana re na le bothata ka crime, bothata ka di-trucks. Bana ba rona ba tswile tseleng. Re hloka security like police to look around Marikana. Mo Marikana mo re na le metlhobo e mentsi, different cultures. So metlhobo e gantsi ga e utlwane.
Ngwaga eno ke ya bo13 e sale ba dira moepong ba le 34 ba ne ba thuntsiwa le go bolawa ke sepodisi mono Marikana. Sentle Englihihi, SABC News, Marikana. Mosetsana wa mengwaga e 15 go tswa ka Horizon ka Johannesburg o hlokagetse kotseng ya go shisha ya go thulana ga sethuthuthu sa maoto a mane le sefatanaga ka Roodepoort gausi le mabenkele go parara Westgate. Kgoro ya sephetepete ka masepaleng wa Johannesburg e re kotsi ye e diregetse le hono mosegare wa Segalela magahlanong a mmila wa Swart Avenue le Andries Brain. Sefatanaga seo se be se na le banamedi ba babedi mola sethuthuthu seo sona se be se nameditše baso ba babedi. Mosetsana wa mengwaga e 15 yo a bego a nametse sethuthuthu o hlokagetše le semetseng. Moshimane yo a bego a ena le yena ga mmogo le balekane ba ka sefatanageng ba kitimišeditše bookelong bja Flora go hwetša kalafo. South African National Defence Force e hlwelela elana le Rifleman Xavier Reinhardt. Reinhardt o hlokagetše nakong ya ge a gatwa ke mohlape wa ditlou ka la 27 kgweding ya go feta nakong ya ge a rometše go šoma ka Madimbo ka Limpopo. Poloko ya gagwe e be swaretšwe ka legaeng la gagwe ka Kimberley, provinceng ya Northern Cape. Private Xavier Reinhardt o kopane le lefu la hae nakong eo a ntseng a sebetsa sebakeng sa tshebetso tikolong ya Madimbo, Limpopo. Metswalle ba lelapa le basebetsi mmoho ba hlalositse Xavier jwalo ka motho ya neng a rata lapa la hae. Neve has lost his best friend. And I'm so sorry, Neve. You have so much of your daddy in you, from his crazy amounts of energy, his sense of humor. Motswalle wa hae o re Reinhardt o ne a rata mosebetsi wa hae le bothong la sesole. As we gather here, we will honor his spirit, carrying forward the lessons he taught us, the love that endures beyond distance, the kindness that makes a difference. Ha ditaba di sa le mothating ona, SANDF e re e se gakotse diphuputso mabapi le lefu la Reinhardt. The circumstances surrounding his ultimate death remind us of the risk that our soldiers face daily. Xavier o sia mosadi wa hae KC, bara ba babedi, baholwane ba babedi le batswadi ba hae. Thabiso Khadebe, ditaba tsa SABC, Kimberley. Sehla sa Premier Soccer League sa 2025-2026 go tša Betway Premiership se thakgotše mathapameng a lehono. Sehlopha sa Chippa United se ralokile maleka a etee go etee le Mamelodi Sundowns. Tše dingwe ke tšeo. Go le bjalo, Pirates e gare kgahlanong le Sekhukhune United dino e sa le go le sehlopha. Ka iri ya seswai bošegong bja lehono, Sewelele e tla thulana le Golden Arrows lepatlelong la Petros Molemela go la Bloemfontein, Free State. Pageshuta ba tša rena di felela mo ga bjale go latela kakanyo ya maemo a boso gabotse. Before the world wakes, they are already in motion, ready to tell the day stories. Was expected to be very positive. You may not see them on your screens, but their fingerprints are on every frame. The women of FTA News and Current Affairs are the heartbeat behind the headlines. With purpose in every step, they enter the newsroom where stories come alive. They don't chase the spotlight, but every single day, they shine. From morning briefings to final script edits, they work behind the scenes, crafting stories that inform the nation, shaping conversations, and giving voice to truth. This Women's Month, we honor their commitment, their brilliance, their passion, and the unwavering heart they pour into every story they tell. In the edit suite, every frame is polished with precision, their eyes catching what others might miss. They guide the newsrooms, lead the stories, and shape the national conversation with courage,
clarity, and quiet strength. To the women who bring us the truth, we see you, we celebrate you, and we thank you.